Spodnji sifon trenutno jako demode, izbjegavaju ga kad rade adaptacije, a 3 su razloga za to. Broj 1, smrdi. Kad ispari iz njega sva voda, oslobodi se prolaz mirisima iz odvoda i to ne bude lijepo. Taj strašan problem riješite tako da ulijete čašu vode u njega. Evo ga, i više ne smrdi. Broj 2 je da smrdi, ali je barem ružan. Treće, ako veš mašina ne stoji u kupaonici nego negdje drugdje, onda nema ni najveće opasnosti, a to je dovodna cijev veš mašine. A čak i kad je ima, sve nove veš mašine na sebi imaju aquastop sustav koji zaustavi dovod vode u slučaju puknuća, tako da jadni naš sifon sve manje svrhe ima. I zadnji čavao u lijesu našeg podnog sifona, ako imate kupaonsku stjenku i walk-in, zaista vam ne treba jer će u slučaju bilo kakve poplave sva voda upravo ići u kanalicu.